Supaya nyangkut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa nih? Strike. I've been hit but I have to stay afloat. It's not easy. Be a person you don't want. Can somebody take me other thing? Going to do? Where's the life where's my childhood? Is this called living? I don't know. Where's the life Halo, assalamualaikum rekan angler. Ketemu lagi bersama saya Oril MDR di channel MDR Fishing. Hari ini saya masih bersama sahabat saya selalu, Bang Nopa. Hari ini masih suasana Ramadan, minggu pertama. Kita mancing di Lok Kapai nih, Aceh Besar, rekan angler. Rekan angler, tentunya walaupun puasa kita tetap harus semangat. Mancing tetap, jadi puasa jangan bolong juga. Oke rekan angler, ikuti terus perjalanan saya sama Bang Nopa. Mudah-mudahan akan banyak strike yang tentunya akan menghibur rekan angler semua. Mancing Aceh, pere. Nyangkut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa nih? Strike. Oh, tanda pak. Tanda nih. Tanda pak. Ini bahaya pak. Auto release. Mantap. Waduh ah. Memang lemparan pertama sangat mempengaruhi ya. Lempar soft lure mau dia pakai soft lure. Oh, kerapu. Lumayan juga sesnya rekan angler. Wuhui.
nih? Berapa? Jig dari Bang Andi nih. Amis. Bereh. Draw jig. Strike lagi. Jig dari Bang Andi nih. Masih lepas. Masih ada. Cantik sekali rekan angler. Starlis nih, masih kecil nih. Bereh. Alhamdulillah. Jangan sampai truk. Bereh. Strike. Strike. Mancing Aceh bereh. Alhamdulillah.
Oke rekan angler, demikianlah trip mancing saya berdua sama Bang Nopah. Kami rencana mau balik nih. Oke, terima kasih sudah nonton rekan angler. Tetap semangat dalam berpuasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing Aceh beres.